সিটটো খালী কৰিব লাগে এজন মানুহ সিট খালী নকৰিলে চন্দ্ৰশেখৰ দেৱ বৰ্মা বুলি তেওঁ মাষ্টৰ হয় সিট খালী নকৰিলে এনে তাৰ বেগ চেক লৈ পেলাই দিলে আৰু সেই বঙালী ভদ্ৰলোক বহিবলৈ তাক পেলাই সদায় এইবিলাক চলি থাকে তাৰপৰা এনেকুৱা অৱস্থা আমিও এনেকুৱা হ'ব যদি আমি চব ট্ৰাইবেল মানুহ যদি একেলগে सेमसन सिंह इंगती 1910-1948 एक भारतीय सामाजिक और आर्थिक सुधारक और लेखक थे। असम राज्य में केंद्रित पूर्वोत्तर भारत के एक स्वदेशी जातीय समूह कार्बी को एकजुट करने में उनके काम के लिए उन्हें कार्बी लोगों का पिता कहा जाता है। अपने उत्कर्ष के दिनों में उन्हें लैमेटपो भी कहा जाता था। सेमसन सिंह तिचपिदुक पिकलो हाला सोचे के लांग से लेट बडी अलांग लिफान पॉइजन पियमा पॉपी थी लट पान आइने नोगे थी एट लो पॉइजन नोन अंते के रो नेचिनी सेमसन सिंह तिपिनी थी थे असम ते हदी नोन अंता रू रे इला नोन थी लो सिगेरू चोगाना आखिर थे नेली फंडा कुमली नंग किंजी मिने जी आई का थारबो हाला नेली थी एरो फिके इलेक्शन जे दालु थे दे पो मते दी आंपार के नंग रोई चोक पोला बोले कार्बे चालाक टिक कुदी किपुगे सेता अड्डे ता बंगे वेर ए सोना का चालाक का थांगा ले रे लगे का चालाक लगे विकेट पुला बिनंगे कानिंग विकेट लगे अबिनंगे किलु लगे अबिनंगे विकेट लो लगे आखिमा aku lagi ज्ञान कवि पुलो हला salong le claim se dak ज्ञान नंगी जग along le claim se dak me claim नहीं पुलो dak ज्ञान नंगी wisdom नंगी इंग्रजी पे के wisdom पुलो एने संस्कृत पे ज्ञान along pipi le bedo kiri baret amune ma ज्ञान पुलो a ho afran के number 2 के kadu कवि afan number 3 के kai के afan लाबे नंबर 4 बंके लगे प्रैक्टिकल लगे काम के क्लेम अबान काम के क्लेम लगे काम पे लगे अल्लाम चट कली लानते ज्ञान लगे हो काय के अफान लपेन का दो कवे अफान लपेन प्रैक्टिकल पुसन फ्ली दो ला सो क्वालिटी इलितुम दौलते लगे इलितुम ज्ञानी अमुनेत लगे वाइस अमुनेत अज्ञान के दो अपान लगे Anjay itu mengelak bukan lihat body hem rock rakta jahat tumci kimco kalau lun long tay do ke di council poisa ta metang puru puci tin kop berhadi lason ili tungi lasi regi paklo po ili tumci tin kilun nai lasi kuhipat ko kita balong non alangli harsing tarodu alangli si nilipana aning na pacimata tu kalau dak pulo karbiatum ke asamis pensipu naga letera pen kar mikir okora budi okora ke lulo mati di aku okora ke ningar lu alam ke di lage lasi letera bange lage pini ni lu bak lo lage saurtu le langsing lu ledet pas saurtu le la mangke sabon pencing roy lo masa phaet naga tu bange Tela okora mangela ke nang lijong hili lang par klok det ben carbolic sabon belecing luar seta nang li atha mga sapha ejimene klar ejimene ar lo bangge sa urtur bombo lu hak bombo laga har lu ke lake aning che lar lite ilitum lake un e killar ha aning ar lu si killar ni sabon ben ngili lang tar ommen laga li ke cham kali lage Angela hello elitum panke bang okora punang pela textbook along nanta lata school ka por hi textbook along sila ka to and then lagay an kito haidet asami sa tubda laga ahok lo lagay amune tum okora pikpak lahel seta chalak pik pu se chipu di chalak pik la re uli ko inut amunit pula ai pu pini wangi la so many pu mo wangi pomat wang wedet la pu re pik la ke pu anda kiri lagi apa cu bei pu lagi apa bei pik la pu punangi re pik la pu turom kiri ke mesen no bos tu lagi di anda pilo ningi thi alang li
kiri hala sumin le ri wala cha ni se ka wrong nahi le di yo la hello la si la he hu ya lam khan si This is our land. This land belongs to us. We are the owner of this land. We are the indigenous of this land. Ilitung chipunang tu amar jaga hoy amar mote solibo. Lama itu nije hai. Tu amar mati hoy amar matir malik tu ami. Ya karbir dadagiri solibo. Karbi mote solibo itu nije hai ma hema. Hai penili tuliram rong hang pan Islam nije itung. Tuliram rong hang pulo. Pijar along ke bangke ne mahang thek thek ko si lahaya khe tum ke bangke ko solo ne la tum phanta plum popu ne lila si pinila so mai per si tuliram rong hang phan puji nang tuliram rong hang nang mahang thek thek ko si Karbi Anglong district council ke mahang ke thek la so teng plote nang mahang thek thek ko ke seng district council nang CM choche puta ninje noi hak Aron repen pijar long ke do khai dman nang ar plumple punije thek pulote nang mahang thek thek ko ke seng Karbi Anglong district council along ACM ne mandu na he punije noi na la so bang sita ninje council has the power to evict all the illegal intruders from any government land including reserve forest. Autonomous Council on Lapia Potsi, decree upon eviction long lay Puhitum Pudatlo. Supreme Court Ben Sininjetlo, PGR, VGR Pusita, in long or so to get PGR along the Dolong, Latuman Arpung long lay Puket, Supreme Court Ben Sipudet. Lasso Supreme Court standing order tank Pensi, Pini Ritum Chesongbom, PGR, VGR along Kedo, Chiri Suri Crazy, Dako Pilipen Dang Lok, Heronis Ariali. Halapu ke Baksadubi, Doyang ke Dai, Lapen ke Hawaii Pur laso, Kedung isi Hawar ke lake, PGR, VGR along Lelo, laso along Lelong ke, Antan pensi aron retan ke bang akesi dak dohukno, laso ke tumaja kong pensi pini, Kopli homos pi along ke do akarbi tumake nang beri bonlo, la dak jong sini tumche song dun hai hey, Bharana hong bidhan along nang tok pida ka pidanta, Idung che song se padang par ke thiru memulo lage nili pui bange Supreme Court tanang puetlo PGR VGR along ke do akhae tum aron repen kang ni hukum hange ar plumoi pu Supreme Court ta puetlo la so Supreme Court ki poteng pen ili tum ko pi polo che song se det po ili tum la an Supreme Court pen pudet ta che song hai he dat pulote ki vircho na lo ili tum ke la banglaning doloi Pinila bang sorong amam sidang majority puci kubong majority atum si minority atumari deng ki chidunang ki thia thiri ka chikim along ke ilitum deadlang chetherak nei la ke ilitum ta ilitum along ri along e thar kar bia ke phan ke ja pon ji po bang putum pinila hailam bang matate ki lun lok si ke than ke kan lok si ke than ke jo lok si ke than ki jun lok si ke than Therak rame mera solam bangke, katherak thega tum pude laga therak nahi. Lasi nili pading damoe, pini pen nili tum, song pathe the pin pen. Nang long ri ave prote politics ke claim dam jita thai ave la chini si ke me. Ka along rinjong